Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel atavuya ka Gaza of course namhlanje akhe la evangelist Jacob Mabasa la of course nga ta ikhe va linka na Gagash va linka na ku Wanchauke and also the influencers as a whole nga swipakisa sweswo mwana mhaka leyi sukunta ka Master T a no hlamba na ha ri ku scrolling ka TikTok vele ka sunto of course 28 April ni fika ni hlangana na video karhi loko ni swi vona la ni tlhela ni chekisa ni fana komba ku impela yi le ku trendeni yi suka kusuka guys yi suka kusuka hi pfuleni hi twa ku yo ni hlekani ka video ya kona of course video ya kona yi postiwe ka this account veri Magwenya the evangelist leswi yi postiwe ka this account so hi twini ku yi teyini la evangelist Jacob Mabaso la vanhu va ka Gaza vanhu va le Giyani vanhu lava va influencer ku Matsonga hi swilo swa ku ya kheta ku na ti-influencer ka Gaza ku na ti-influencer influencer lava influencer ku vanhu va influencer ku a young generation vana lavatsongo ku ya khendla va ya ti-red room va ya khendla va khendlela timali na mi ribuka kumbe na mi tsundzuxa ku loko mi nga hundzuki mi nga stopi ku influencer vanhu mi ta fa mi ya tiheleni stopeni ku influencer vanhu mi tshama ti vita ti-great influence haleluya kuna vakokwani Chauke kuna va Gagashi kuna va mani va ku tala va mani va ku tala nge va heti ku va hlaya hi mavito lava va ku influenceni ka vanhu na mi byela ku loko mi nga hundzuki mi ta fa mi ya etiheleni ni ri hundzukani meseji ni kongomisa ka n'wina as you've heard kona as you've heard so message yo ku ni hlamarisinyana because it's very clear ku this video na leswi nga ndliswa swona ko endliwa ku kota ku trendiwa because obviously the influencer vanhu lava nga ku trendeni ka nkarhi wa sweswi na vo Gagashi vele na veri hava ku ri ka ti-influencer na vo kwanja ku va le ku trendeni mhaka swi kha swi humelela and stuff like that so ni voni na ku swilo swo endliwa ku va yi trenda la evangelist one vula so Master T because swilo swi olove ngopfu munhu u ba riqingho u foyina ku Gagashi swa sona a swi ni tsakisi ni kombela endla sona a foyina ku Wanchauke swa sona a swi ni tsakisi ni kombela mi endla sona ni twina ku this video a yo endliwa ku va yi trenda hi mkhulu la veve ti-accusations hi le ku ti-20 leti nga ku ti vuleni kwalani but ku ya hi narration ya mina ni kha ni hi langutisa a yo endliwa ku va yi trenda njhe a ku zangi ku tekiwa the right approach ku fa ku rebukiwa very in public so obvious loko fa ku rebukiwa in public like this video swo bohi fika yi trend which means loko narrative la ku va kha ku kurisiwa like even his ministry I guess because loko ri impela ku ri swilo swa straight wa va nga n'wi foyinelangi inani Gagashi va nga va foyinelangi Wanchauke man to man va byela straight va rebuka straight ka phone than ku ya endliwa video like in public so ni twina ku swilo leswi like this video la evangelist Mabaso leswi mi nga swi ndlisa swona ni mo ndlela ku trend and it's very wrong it's wrong maya mahlweni mi influencer vanhu mi ya khendla mi byela vanhu mi ku loko a nga ri na mali va tlhela va kombisana the way as you've heard there va ku va khendla so like ma swona ku like i ti-accusations tin'wana leti na loko ku ri u fika u pfulula case swi nga ta fika swi va tsandza sweswo because va accuse ku vo khendla vona mhaka leyiwa swilo leswi swi nga ta swi nga proveki swilo swin'wana leswi munhu a nga ta pfuka a nga swi provha swo fana na sweswo so video yi le ku trendeni phela the difference hi ku video yi le ku trendeni lero va nga ha hetelela va tekeliwe action phela hayi mukhayi nchumu mi fika miehleketo ya vanhu mi ya khendla swilo swa n'wina mi ta byela vanhu tiko ra Xikwembu ku Xikwembu a ri ra Gaza na Sathana stopeni Xikwembu xi le ku mi oneni right now stopeni from namuntlha loko ri ku maya ku ta va ku ri nandzu wa n'wina and nandzu wa n'wina mi ta va mi sungule ku vangela hi n'wina n'wini hi le ku mi ribukeni ku pfuna hi hosi Xikwembu tiko ra ka Gaza mi influencer vanhu mi influencer Matsonga mi ya khendla kwale mi Rivonia mi khendla kona mi ya lava tinyoka mi ya tlela na tinyoka mi fika mi va na timali ka mi ku timali leti mo ti tirhela kasi masiku mi tikuma kwini
Hey, Areds, as already started as Mazati, I feel like loko ri mpela va fika a va lava ku va address a fika va foyinerini a swa ha fana khale sweswi munhu u kota ku n'wi fonela n'wi bela riqingho hi leswi ni nga vula swona already loko ri va vone swin'wana a fika vo foyina kunene because a swona ku swa ku swi le ku dzikeni tanihileswi mi swi twaka na ti-accusations leti nga kokwalani ku hi va va accusa ku vo kendla va ri va tlela na tinyoka ta leswi mi swi twaka kwalani so it's bad. It's very very bad and it's wrong leswi approach va nga yi tekisa xiswona ku choma ya leswona but swi kahle na approach ku munhu i va kha yi tekisa kwihi because u nge fika attack an individual directly so tanihileswi va nga ku swi kombiseni kwalano va name call straight like ka video leyi nga ka social media yi fika ku yi trend phela obviously loko swi te ta a swi fiki kahle ka munhu luwa and a swi ta va different loko munhu u fika n'wi approacha straight then ku fika endla video n'wi attack on social media because van'wana va ya ku hlekeni vanhu so swi nge fiki swi cinca nchumu swi nge tiyisi ku va munhu a fika a hundzuka loko munhu a kha a hlaseriwa in that way like how timbala leti mi masitoku mi tikuma kwini mi ti-great mi ti vita ti-great influencer ta ku rhumiwa hi sathana hundzukani Hallelujah. Amen. Vakokwani Chauke, Vagagashi, ni ri hundzukani. Yes. Mi tlhelela ka Xikwembu. Xikwembu xa mi rhandza. Hallelujah. Amen. Loko message lowu hi ta wu posta ka TikTok loko ku ma wu kuma kumbe un'wana wa n'wina loyi a nga ta wu kuma a wu ya fika eka n'wina ni ri hundzukani mi tshika ku manipuleta vanhu mi mi tumbela ingaku mo tirha ingaku mi na ti-business ku ri ku ma swi tiva ku mali leyi mi yi kuma kwini mi ya ku phendleni. So yi nga hluphanya loko ri kota ku debatiwa mhaka leyi mara mhaka leyi and the evangelist la mhaka leyi yi nga va siya in trouble because vo ku ndleka ti-accusations loko a vo foyina mina I'm not against ku va vanhu va preachera loko va fika va hundzuka but mina I'm against the narrative yo ku fika va hlaseriwa tanihileswi mi swi vonaka kwalano phela ku an attack swi hambana ku rebuke na an attack sweswo ku va an attack straight i tlhe accusa vanhu hi swilo swo karhi leswi nga ta yi nga swi prove it's wrong. Red room le rivoni ya mi ya thendla mi tlhela na tinyoka mi nyikela hi ti-spams ta n'wina ku ri se mi vuya mi influensa vanhu mi ku n'wina mi na timali ku ri ku mi ya thendla mi chomela ivhangeli ya sathana hundzukani eka gaza hundzukani xikwembu xi le ku mi voneni hundzukani xikwembu xi le ku mi voneni khuzekani ka mhaka leyi mi yi endlaku hi vito ra matimba ra hosi Yesu Kreste. Amen. As already stated, I'm not against ku va munhu a chuma loko va fika va hundzuka vanhu but swi nga vi hi ndlela leyi so even ka the next maybe preachers va nga swi endlaku it's better va va teka head on because vanhu lava nga duma once i fika endla e video yi fika yi va yi ri online swo boha yi fika yi va yi trenda and stuff like that mara mhaka leyi so hi leswi loko ri amukeza so ka va ta kombela mi tlika subscribe hi le makumu a hi se tluriwa n'wana mhani vhakelani diamond diamond tanani kwala diamond ya n'wehe valava mani